дуруд бинандагони азиз ва хуш омадед ба нашри навбатии сархатти рӯйдодҳо. Дар ҳоле ки тоҷикон аз Қазоқистон бармегарданд, аз мақомоти ин кишвар талаб шудааст ки ҳуқуқи боздоштшудаҳоро риоя кунанд. Рустами Эмомалӣ аз кори ширкатҳои мобилӣ, интернети сус ва сифати бади алоқа танқид кардааст. Дар Русия мехоҳанд муҳоҷиронро барои вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ депорт кунанд. Президенти Тоҷикистон маошро баланд бардошт, сокинон аз эҳтимоли гарон шудани нархҳо нигаронанд. Мавзӯи дигарон низ дорем. Нирӯҳои сулҳофари тоҷикистонии созмони паймони амнияти дастаҷамӣ аз Қазоқистон берун шуданд. Низомиёни тоҷик тариқи ҳавопаймои Ил-76 аз Алмато ба Тоҷикистон интиқол ёфтанд. Сарбозони тоҷикро дар ҳавопаймо як гурӯҳи 31 нафараи курсантҳои донишкадаи ҳарбии нирӯҳои хушкигарди Қазоқистон ҳамроҳӣ намуданд, ки барои таътил ба ватан рафтанд. нирӯҳои паймони таҳти раҳбарии Русия, аз ҷумла сарбозони тоҷик, ҳафтаи гузашта бо даъвати раҳбарони Қазоқистон ва баъди он ба Алматову дигар шаҳрҳо рафтанд, ки тазоҳурот ба зидди болоравии қимати гази моеъ, ба ошубу хунрезӣ ва бархурди издиҳом бо маъмурони пулис кашид. Қосимҷон Тоқаев, раиси ҷумҳури Қазоқистон, рӯзи 11 январ гуфт, раванди ихроҷи нирӯҳои спад на камтар аз 10 рӯзро дар бар мегирад. гурӯҳҳои ҳомии ҳуқуқи башар Amnesty International ва Human Rights Watch аз мақомдорони Қазоқистон даъват карданд, ки ба ҳуқуқи мардум эҳтиром гузоранд. баъди эътирозҳои зидди давлати ҳафтаи гузашта, ки дар шаҳри Алмато ба бархурдҳои маргбор табдил ёфта буданд, мақомоти ин ҷумҳурии собиқ шӯравӣ наздик ба 10 000 касро боздошт карданд. эътирозҳо оғози соли равон бо баландравии нархи гази моеъ дар вилояти Мангистау шурӯъ шуда ба зудӣ дар саросари Қазоқистон паҳн гардид. шаҳри Алмато ба маркази муқовимат бо пулис мубаддал шуд. эътирозгарон биноҳои давлатиро ишғол намуда чандин фурӯшгоҳро ғорат карданд. дар гузориши солонаи Human Rights Watch, ки рӯзи панҷшанбе нашр шуд, гуфта мешавад, ки мақомоти Қазоқистон эҳтироми ҳуқуқи башарро дар ҷои аввал нагузоштанд. созмон аз мансабдорони қазоқ даъват кардааст, ки фармони кушодани оташи бидуни огаҳиро фавран аз эътибор соқит кунанд ва ҳуқуқи афроди боздоштшуда эҳтиром шавад. Ҳю Вилямсон, раиси идораи Human Rights Watch дар Осиёи марказӣ мегӯяд, дар эътирозҳои хунини Қазоқистон эҳтимол садҳо тан кушта ва ҳазорҳо нафари дигар боздошт шуданд. ба қавли номбурда, мақомоти Қазоқистон бояд ба таври оҷил дар фикри рафъи нигарониҳо оиди эҳтироми ҳуқуқи башар бошанд. Рустами Эмомалӣ аз кори ширкатҳои мобилӣ танқид кардааст. шаҳрдори Душанбе дар рафти ҷаласаи ҳисоботӣ аз фаъолияти 5-солааш ба хадамоти ширкатҳои мобилӣ дахл карда, аз сифат ва суръати бениҳоят сусти интернет интиқод намудааст. ӯ ба раҳбарони ширкатҳои мобилӣ муҳлат ва дастур додааст, ки дар фурсати наздик барои воридоти таҷҳизоти замонавӣ, баланд бардоштани сифати алоқаву интернет ва бартараф намудани дигар камбудиҳои ҷойдошта чора андешанд. аксарияти сокинони Тоҷикистон аз он шикоят мекунанд, ки пули зиёдеро барои дастрасӣ ба интернет медиҳанд, вале сифату суръати он ва гуфтугӯ бо телефони мобилӣ қаноатбахш нест. як муассисаи таҳқиқоти моҳи июни соли гузашта гуфта буд, ки суръати интернет дар Тоҷикистон яке аз сустаринҳо дар ҷаҳон аст. сабабашро ба дахолати давлат ба кори ширкатҳои хусусии мобилӣ ва ба дасти ширкати давлатӣ додани ҳаққи тақсими интернет рабт дод. пештар ширкатҳои интернетрасони Тоҷикистон ҳақ доштанд мустақилона аз хориҷа интернет бигиранд. аз соли 2018 бозори интернет зери назари ширкати давлатии Тоҷик Телеком гузашт. вазорати корҳои дохилии Русия пешниҳод дорад, ки хориҷиёнро барои вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ аз ин кишвар ихроҷ намоянд. нашрияи Коммерсант аз қавли Валентина Казакова, раҳбари Сароясати умури муҳоҷират, навиштааст, ки вазорат имкони депорти муҳоҷиронро барои ҳуқуқвайронкунии дағали маъмурӣ матраҳ дорад. бо ин ҳадаф ворид кардани тағйирот ба қонунгузории Русия дар ҳоли баррасӣ мебошад. гуфта мешавад, ин иқдом ба хотири таъмини амнияти ҷомеа амалӣ мегардад. ҳамчунин дар доираи ислоҳоти қонунгузории муҳоҷират, ҷорӣ кардани ҳуҷҷати ягонаи электронӣ, ки иттилооти хусусии нафари воридшуда дар он сабт мешавад, дар назар аст. ёдовар мешавем, ки аз 29 декабри соли 2021 онҳое, ки ба муддати беш аз 90 рӯз ба Русия меоянд, бояд акс гирифта изи ангушт супоранд. вазорати корҳои дохилии Русия соли гузашта гуфта буд, 120 000 тоҷиконеро, ки бо қарори ин ниҳод ва барои қонуншиканиҳои ночиз мамнуъул вуруд шуда буданд, афв кард.
شما سرخطی رویدادها رو تماشا دارید. حکومت اسرائیل گفته است به پناهجویان افغان که در تاجیکستان هستند حدود 500,000 دلار مدد میکند. وزارت کارهای خارجه اسرائیل در اعلامیه هفته جاری گفت پناهجویان افغان میتوانند از این کمک برای خریدن خوراک، دارو و مواد دیگری ضروری استفاده کنند. یک منصبدار بلندپایه وزارت کارهای خارجه اسرائیل گفت کشورش افتخار میکند برای افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان بیرون شدند یاری میرساند. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیسیون عالی سازمان ملل متحد این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفته بود. قبلا بعضی از پناهجویان تاجیکستان را برای بستن مرزها و راه ندادن زنان و کودکان تنقید کردند. شرکت برق توجیک در صحبت با آزیا پلوس گفته است عین زمان تنها 1% برق توجیکستان به افغانستان صادرات می شود و آن هم به خاطر در حالت کارشویم نگاه داشتن خطای انتقال و تجهیزات می باشد و به توازن عمومی تامینات برق کشور تأثیری ندارد. منبع افزوده است طبق توافق شرکت‌های انرژتیکی دو کشور که در آخر ماه دکبر حاصل شده است حجم انتقال شبانه روزی برق به افغانستان 600-700 هزار کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. در ماه‌های می تا سپتامبر سال 2022 باشد در یک شبانه روز انتقال تا 9.6 میلیون کیلووات ساعت برق تاجیکستان به افغانستان به نقشه گرفته شده است. یک تنقید همیشگی از مقامات تاجیک این است در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنین ادامه دارد. تاجیکستان در 11 ماه سال گذشته از حساب فروش برق 93.5 میلیون دلار فایده گرفته است. تامین مردم و کارخانه‌ها با برق یکی از مشکل‌های اساسی برای حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. طبق پیشگویی سیاست پولی تاجیکستان امسال و در دوره میانه مهلت سطح تورم در کشور در حدود 6% خواهد بود. مؤلفان پیشگویی بر اینند که عامل‌هایی که میتوانند باعث افزایش قابل ملاحظه تورم در کشور شوند از زیاد شدن نرخ جهانی محصولات عضوکاواری و مواد سوزشواری میباشند. گفته می شود که محصولات وارداتی تاجیکستان در سبد استعمالی حدود 60% را تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع کمیته امور در ماه‌های ینور تا نوامبر سال گذشته سطح تورم 7.5% را تشکیل داده نرخ مواد عضوقه 6.6% و محصولات غیر عضوقه حدود 7% بلند رفت. ضمناً طبق فرمان پرزیدنت تاجیکستان که دیروز امضا شد از سال جاری معاش کارمندان دولتی، نظامیان، نفقه معیوبان و پیرانسالان و استیپندیای دانشجویان متناسباً از 20 تا 25% زیاد می شود. نگرانی ساکنان از آن است که در برابر بالا رفتن معاش نرخ‌ها نیز گران خواهند شد. در ولایت سوق در یک سال اخیر جنایتکاری زیاد شده است. مقامات حفظی حقوق در این مدت در شمال کشور 6628 عدد جنایت را به قید گرفتند که نسبت سال پیش 5.4% بیشتر می باشد. از جمله جنایت‌های وزنی، تمجویی، رسانیدن ضرر جسمانی به سلامتی و راهزنی افزایش یافته است. سبب‌های زیاد شدن جنایتکاری در ولایت سوق معلوم نیست. نشست‌های خبری ریاست وزارت کارهای داخلی در شمال تاجیکستان 5 سال این جانب دایر نمی‌گردند. بینندگان عزیز، حالا برایتان درباره قربی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. امروز 14 ینور بانک ملی 1 دلار را 11 سومانی و 30 درهم تعیین کرده است. 1 یورو 12 سومانی و 95 درهم نرگزاری شده است. قربی روبل روسی امروز پایین رفته 1000 روبل رسا 150 سومانی میباشد. دوستان خوبم، تشکر که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید. سرخطی رویدادها را در هفته جاری به پایان میبرم. اگر شما نواری و یا خبری دارید لطفاً برایمان برسانید. 3 ساعت پس عزیزان شما را در برنامه اخباری آزادی منتظرم. تا ملاقات نوبتی روزی خوب داشته باشید.